cari ikan di rumah aja kan. Nah, muna. Nila kayo. Yes. Ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keadaan di pintu air Gajah yang besar, air sungai sudah mulai meluap. Kita semuanya berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala. Ha? Kuap lo na. Ha, programi ni. Lagu kirim bahan ka buong.